मेरा भाई फंसेंगे, हम लोग सिर्फ यहाँ केस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। गाड़ी में यार आप लोग बैठा बस यही बैठाओ गाड़ी के अंदर। यही करेंगे। अच्छा बैठो गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। प्लीज सर वापसी, ये हमारा कानूनी हक है। आप गाड़ी में बैठो। हमारा कानूनी हक है। जो जिन्होंने उठाए उन लोगों के खिलाफ पुलिस के मोबाइल थे सर, कसम से पुलिस के, अगर मेरे पास वीडियो होते तो मैं आपको दिखा क्या देती। नाम है? नाम बताओ। नाम मालूम ही होता है, ये मालूम नहीं पुलिस होता। के गाड़ियां पुलिस थे। की कौन सी पुलिस है? मैं कह रही कौन हूँ सी पुलिस है? पंजाब पुलिस है, बलूचिस्तान पुलिस है, इंडिया सिंध पुलिस है। सिंध पुलिस की कहाँ से गाड़ियाँ आ गई? सिंध पुलिस की नहीं है कोई, हमने पूरा मालूम। सर ये जो आप लोगों की गाड़ियां हैं बिल्कुल सिंध पुलिस की गाड़ियां, और सिंध लिखा हुआ था। नाम मुझे पुलिस का नाम पता हो नहीं है। उन लोगों ने पुलिस कोई भी यूज कर सकता है। सर आप इन्वेस्टिगेट करें, देखें पुलिस की गाड़ियां थी। नहीं तो आप बताए ना किसके खिलाफ करें? नाम मालूम नहीं है तो नाम बताओ। पुलिस के गाड़ियां थे, मोचको पुलिस स्टेशन की गाड़ियां थे। कर सकते हैं, कोई भी यूज सर मोचको पुलिस स्टेशन, उन्होंने भी छीनी हुई है, वो भी यूज कर सकते हैं। सर आपके बीएलए वाले मतलब बीएलए वाले भी करते हैं ना। सर आपके आपने क्यों बोला? देखिए मेरे को सर हमारा केस अलग है, वो अलग मामला थे। एक मामला को एक तरफ। मेरी बात सुने, देखिए मुझे भी सारी चीजों का पता है जी, पता है अगर एरिया जानता हूँ। जी बिल्कुल, अगर पता है तो ये समझें। बात सुने, बात ये है ना कि जो हकीकत हम पुरअमन लोग हैं, इस वजह से यहाँ आए हैं। लोग हैं तो आप तो इंतशार फैला रहे हैं। इंतशार की बात नहीं है सर, कसम से कि पुलिस की गाड़ियां थे। आप मैसेज क्यों कर रहे हो झूठ की? पुलिस के 2 गाड़ियां थी। पुलिस कोई पागल आएगा अपने आप को वो करेगी? पुलिस क्यों आएगी? सर यही बात पुलिस से पूछे आप। तो हमने पूछा ना पुलिस से, पुलिस की एक भी मोबाइल नहीं थी, सारी मोबाइल की किसी और की। पूरे मोहल्ला गवाह है, अगर हमारे पूरा मोहल्ला गवाह है, लेकिन पुलिस की मोबाइल नहीं थी। सर पुलिस के 2 मोबाइल पुलिस की नहीं थी। बस सही नहीं कर फजूल में बहस कर रही हैं। बस सही है सर। ठीक है मेरे मेहरानी दरूद सर बातम पर बलूच राज है शरफमंदा चुकशमा गिंदगा की बलूचिस्तान तहा पाकिस्तान रियासती जबर और जोर बुरतगे बलूच नी के सास रोज पर उचे वदाने बेतरा कमाश पीरें 50 सालों 60 साल बगैर मरदम जनगो परोश शहीद कनग या कि 80 साल मरदमा बगैर ताकि 5 साल 9 माह 2 साल मरदमान हो जनगो शहीद कनग पदा जोर बरगे हमें ठूला के इस्तेमाल करना रियासत इसी नतः न बलूचिस्तान तक महदूद करता है। इसी तह मरचा आ जन आदम हम बरगाएँ बोले बाजेंगे सानी मरदम जन आदम हस्तंत के आ ई गप्पा चेर दें वती हमें थुरसा के बल्कि बांधत रोच रियासत में मरदमाना नुकसान बेदनते बल्कि गप नकनग एक मस्तर नुकसानी गप नकनग रियासतर वती कुमक की कन गए अगर तो गप कने नाम रिकॉर्ड कहते हैं या कि तो निबिश्त कने या कि ह्यूमन राइट्स से हवाले या कि हम इंसानी हक्कानी गल्लानी तंजीमनी था या मीडिया था कि तुती मरदम बाबत खबर कने उड़ते कि रियासतर बल्कि एक तौर से या कि हमारा रिकॉर्ड के बीते आ बिगंदे आयर नुकसान न था परचे कि पाकिस्तान वत हों आलमी हवालिया म्यानस्तमानी हवालिया बाज़ें जगह इंसानी हक्कानी हवालिया सिग्नेटरी हैं कि आप हमेशा ही बलूचिस्तान और नोगो एरिया जोड़ करता हमेशा बलूचिस्तान मरदमाना छे रुकाई बार को कोशा को शहीद करने को दौर दे गए हमेशा मरदमाना धमकी दन तो टार्चर कन तो नफसियती हवाले शुभ आपको शुभ मरदमा शहीद करना या कि नुकसान दिया चुके ईद ग्रानों करते हंचुश के मंगोश्त के कराची तह मर्चें बाज बरक गए मर्ची मा गप करना के दादशाही गेसा यार बर्तन तश दादशाह वत एक निबिश्तकारी बुत गुड़ा आयर एक बड़ी पेसर बुरतगतश और आरा हमें धमकी दे बुतगत के गुहार एक्टिव हैं या किते जिंद निबिश्ता होती बदल बेगम बल पदा गो पुलिस फोर्सा पुलिस गाड़िया आहतो आगे से तहा रोश रहमानी ज़ुर्त बुरत आ रहा तो रोचे मरुची गा रहे हैं और मस्तरन जबर ऐशें के न पुलिस FIR जुर नहीं मस्तरन जबर ऐशें के प्रेस क्लब हो आना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैमिली आ रहा नेशतगंतश हमें सरहाल से मर्ची गप करना आई गुहार मानो फौजिया बलूच में मर्ची के दान पॉडकास्ट को ने गो गुड़ा आई अरमा दादशाह बरेगे हवाले और इन प्रेस कॉन्फ्रेंस से हवाले और हर चीज़ की बूत गो मानी फैमिली सर द्रुत द्रुबात फौजी बलूच तो लक लक मेहनत के तो आते गिदाना मार शरफदा तो
وچی واحدہ اسپیشلی چونا ہمیں واقع کشمہ تربوتے کے ساتھ براسے برگے کہ شرش پاکستان چیریں دار ہاں گو آرمی ہے کہ گو پولیس ہے ہر کس کے بڑتے ہمیں حوالہ کا موت جست پدا تو بندہ تا ای گوشت کرت کنے کہ کدی برگ بو چکو جا برگ بو درستان سر ما دی منت وارا کہ تو ایوڑے پروگرام میں اٹھتا تھا منی برات دومی رندے کے برگ بوتا پیسرا 2023 تا 11 اگست شپا برگ بیتے وہ 20 افترو چران پدا یل دین بیتے انونی 21 اپریل 2026 ایرندا بیگ ہے ششو نیما میں چمان دیما کے برگ بیتے لوگے تا کہیں برنتے جیو دا کراچی عبد الرحمن بوٹا میں لوگا ادھر میں چمانی دیما کے تم برگ بیتے برگی ٹیم با ایشان کھے گون تا مطلب فوجی تا پولیس تا یا کہ سیول وردی تا ہے تا کھے کیزی تا چونے مردم تا جی اسی کے برگی ٹیم شپنا روچ مطلب روچ ششو نیما تو آتے کیا تھا سیول ٹری سے تو کہتا چنا او سیائیں وردی تو کہتا ہوں دیوش پسلا تو بلوچی گدا کو بازی نے کو بلے پولیس ہے تو گاڑی کو کہ آئین چی زانک بھی تھے کہ ماں کنفرم گوشتنا کہ ریاست ادارہ پرچے کی پولیس ہے تو گاڑی تھا او یک بیگو ہے او یک کاستے آلٹو ہے تو 4 گاڑی تھا یہ دوستے آپ ریاست ہے گوستگی چکر رکھے تو ان گوشہ گاتے کہ ایک بار پیسر برگ بوتا گوڑا آد اور نکے بورتا کے تیش پتا آرتا کے تیش گوڑا شما جوست کو کہ آرہ گوڑا سبب چی ہم پرچے بورتا کہ ٹارچرش کرتا یا چی جوستش کرتا یا کہ جیو پستگی رندہ واتے کہ برگ بوتگت گوڑا دراتامی گت کشتی کہ منا بورتگی بازیں کیس منا گوشتی کہ تو حدی سرائی کیسم بیوان ہاں وعدے کہ ایکسپٹ نہ کرتا گا گوشتے کہ شما گوشی چوشی گپ پہ جانا گئے پرامی وڑا کی بلوچستان باقی مردم کے برک بوتا گا بیگو آیاوانی کو مچی سلوک کرنا بوتا ہمیں وڑا براتے گو ماہوں اسے چرند وعدے کی برات برک بوتا گا تو برانگو استے کے رندہ ماں بازیں پروٹیسٹ کو مسائے چار روچا استے کیمپ جتا گا کراچی پریس کلب دے منشتا و فلسند اسمبلی دے مشتا ماری پورا روڈ بند کو یہ درستی چیزاں چی بڑا براتر گوشتگی کہ ماں استے طرح انچو یلتے ہیں تو دوارا رب کچھ کام ہوتا یہ دورنا کی یلش داتا کہ ڈننا یا گوڑا پدا ایشان شوف اکثر مردمان کی یلا دیا پدا ایشان نفسیاتی ٹارچر کرنا گیا کہ گوشک کے ایک آرہ بکان آکارا مکان چوشے رابطہ و دم کیو شنگا پیش کرتا شد سرکاری مردمان جیو ہمیں وڑا ہوں دادا رہوں ہمیں گوشک بوتا گا بازیں ٹارچر اچھلن دو آتے کہ آیا ایچ چوشن چیز ایکسپٹ نہ کرتا گوڑا ہمیں بلیک میل کرا گئے اسی طریقہ کاری بندات کرتا ہوتے کہ تو استے دوارا بکش خاموش تو یا تیگوار پرچہ خاموش نکو گئے آئیے اس تک شما منع آرتا دوم میرے نئی گفشن جتا کہ ماتی دوار ہوں آرتا آستے میں کسٹڈی تو پائیں مطلب ترسین تگش آئیے من ہیچ کوٹ نہ کنی شما آستے منی جن دارتا میں گوڑا گوارا کارے ہوں بلے اچھی گپی واسطے شما منہ گوشے گا یا کہ شما گوشی مسئلے چیزیں استے امپروو بیارے دے ما دوم میں شما وقتسر آرتا ما وقتسر انگا پا ایکسپٹ کوٹ نہ کنی یہ دوران کشو لاسٹ ٹائم ایک بوٹو گمبراتر کو ہمیں گپش جتا کہ ماترا غلطی سر آرتا ماترا یل دیاں بلے تو چو نہیں کہ یل دے گا چرند کوہا شتا گئے براتا کشتا منا کوہا روگی بیتے میں پیسر شتا گا ما ایدہ نشتا گا شہر تو پڑا تیچوشی مسئلہ ما آسیڑے رو وغیرہ دے نبو تک شما منا یہ روچان کے بورت تشکسا چی تارا چی لاو آگے سے تکے کیزی استا اور ایشان چی گو کہ ما کچھ چی واسطہ برگائنی بری بری گوشان کہ ما باران لحتی جوست کنا یلا دیاں چی گپ پیش جا یہ روچان ما انچو دوگو نشتا گا تانچو کی نورملی اروادا ترکاوتی وڑا ہے مسکرین براتوں ہم دایت لوگ برازت بھی ہم دایتا ونڈو بازی جنہ بازی کر گئے وعدے کی انٹرویو تانچو اسلائشن کی میں استے ہمیں میتے گئے تو ہمیں عبد الرحمن بوٹک منشت گئے ایشیو زمینانی قبضے سر ہمیں ٹائم سکا بلائیں مسئلے چلا گئے تھوڑا یہ وعدے کی آتم پیسرا ماں ہمیں جیڑت معبود کا ہمیں چیزا پیدا کن کہ چارا میں استے ہمیں جا کہاں کئی نام آیا یا ہمیں وڑی کیسے ماں پیسرا ہمیں جیڑت گئے دو پٹا پہنو گڑا ہوں ہمیں جیڑت گئے تو منی یاد کرنا پرچہ کہ ہمیں تو شماوت گند گئے کہ ہمیں
سیاسی کسی کی سیاسی ایکٹیویٹیاں واریں یا بی او ایس ممبر بمائیں یا بی او ایس راشن سر ہمیں کریک ڈاؤن کی جن سگائیں پر ماں ہمیں جیڑ تک ہمیں کریک ڈاؤن شکلا ایمنی واسطہ لگا اور میں لوگ مردمانی ہوں جیڑ گی ٹائم ہمیشہ بہت کم ہمیں واسطہ لگا تھوڑا مسترین برا سے موبائل چلاتے سینے سے چاہتے ہمارا کسرا ہوتی جاگا چی سورگ نیشتے لوگ والا کسی ہوں کنڈو رزان شد کے تاوانا نیشتے فاطمہ آئے ہوتی جاگا چی کسی نان کنگائے تاوانا کچھ فاطمہ آئے ماں کم رہتو کتو منوشی لنا درمیا وہ ڈننا کی گنڈو لے بابو تک آمانا ہمود اچھی تو پاک پیش داشتے گی گشتگی ادھا چی بروئے بڑا آج شو تک دیگری لوگا وعدے کی سجی کمرہ چارتا ہے دا پشتے کمرہ داد پشتے کمرہ آئیں داد سے کہ منی برات ہمیں کی بیگ وقت رکھ دیتی داد سے پشتے کمرہ آئیں اور دا ماں کمرہ شتا براسا رزوکتش ڈننا آتش نو ما ڈننا درکتے دیکھے کہ آپ پیچ نہ کرتے وعدے کی ماں امی ٹائم حدیث کے دادا بارد آئیں نو ما ڈننا درکتے دروا حالانکہ پیسر ہمارا کچھ ماں صورتی جاگا ماں نہ صورتے اور دادا سے مردم گفتگت یا کیسڑے کیاسڑے دومیا سینیا تو بنگ سرا داشتگت اور ہمیں داچے ماں ہوں درتے حالانکہ من چمپلوں پادا نہ خوش تو من بس ہمیں گشت کی شما مطلب بگوشش شما بچے بر گئے چونی مردمیں ایف آئی آر ارسٹ وارنٹ چیزیں تو پیش بدارے منی چمانی دیما اما مطلب داد رات ربو ہمیں کہ بیگوئی گونتش ہمیں بیگوئی توکا کرتش من 10 جنگ نیشتش تھوڑا بس ہمیں گفت جب من کچھ ارسٹ وارنٹ چیزیں پیش بدار ایف آئی آر بس ہمیش کے آرڈر دا وقت ہمیش کچھ کے پولیس اسٹیشن ہے بے تھوڑا ماں کو کجام پولیس اسٹیشن آ یہ جواب مارنا داتے پولیس اسٹیشن جندہ کے نہ رہتے جی اچھا پولیس اسٹیشن جندہ کے نہ برانتے کوئی اتر جواب دیں تھے جی او پدا ماں ویڈیو بنائے لگے ہوں جو کو مسترین برات کی موجودت آئیے ویڈیو ہم بنائیں وعدے کے آئیے ویڈیو بنائیں گناہ استے آئی موبائل ہم پولکتے برتے شو پدا ماں پولیس اسٹیشن اشتم رامی کچھ کہ پروف بیارے ماں چکو جا پروف کارا وعدے کہ ہما کی موبائل تا ویڈیو بنائے تا ہما موبائلیشن جندہ برتا ہم بھی دور نقشہ پولیس اسٹیشن ہوتی آئیں گو ثبوت بیاری گو پتہ شما ایف آئی آر آن گوشتا ایف آئی آر شما نوشته کو زورتش درجش کو ایف آئی آر واسطہ معولی روچہ ہوں شوتے ہیں ہمیں چولی روچہ شوتے ہیں آئی مارا گوشت کے انگر 24 گھنٹہ پورا نہیں 24 گھنٹہ رہنے دے آئے اور ہما دومی روچہ پتہ شوتے ہیں مارا گوشی ایس ایچ او ہمیں دا موجود نہیں جنچو تقریباً ما گھنٹہ ہے چگیشترو دا ودار کو مارا گوشی ایس ایچ او موجود نہیں باندھا گئے پدا سیمی روچہ ما شوتے ہیں اور ایسے چو گوشی کے ہاو مانگت جستو پد کنا جستو پد کنا ایشے چی رند گوڑا گئے 4 رندہ ما شوتے ہیں شاپے تقریباً 7 بجا ہمارا چا گوشتی مشمار شاپا لوٹا ہے نا 7 بجا ما وعدے کی شوتن گوڑا اے روچن سکا باز گپ بو گوشی تو چون گوشے کہ میرے ریاست مردموں برتا گا مگو میں ایک رپرو ومیشی کہ پولیس گاڑی گنگو تو گا میں تانا اینا فیملیا چلاوا گوانڈوان درستان دیستا میدہ کے سجے مردم گوایاں کی پولیس گاڑی گم بوتا یک کیستے موج کو پولیس اسٹیشن ہے بوتا یک کیستے ماری پور ہے بوتا دادشاہی جند عمر چکا سا تو چیک نہ گیا دادے عمر 30 سال ہیں دادے جند اصلا بلوچی رائٹ رے واسطے سوشل میڈیا ہما جو دے واسطہ آئیے چیز نوشتہ کرتا یا کہ پوسٹ چیزیں کرتا کہ چونہا دے گے کاروبار اچ کنگا نہیں مطلب ہمیں کہ کراچی آیا واتی دکانے کدی کدی دکانا شوتا آتا بلکہ اشتری لوگا بوتا وہ بلوچی نوشتہ کرتا گئے گوڑا ہمیں دونوں کہ شما ایک ٹیم بھی پریس کانفرنس ہوتے گی تھی شو پریس کانفرنس نشتے گی تھی ایک حصہ کا موقع جی او ماں چونہا امیر اوچن کی برف بوتگت 20 یکا گوڑا استے ماں 22 واشوتا گتے بوکنگ کے واسطہ ماں 22 واشوتا پریس کلبا بوکنگ کے واسطہ ماں بوکنگ کو گوڑا ہمیں گوشتے کہ ماں کم وحدہ رن تراستے ٹائم دیا مالا کہ ہما روچے واسطہ 2 می روچے واسطہ ٹائم روچتے گا تو ماں گوشت کی 26 تاریخ کا ماں آستے پریس کانفرنس کنا اور مارا ایشن ٹائم نہ دا ہمیں وڑا کچھ کہتے ہیں کہ ماشا ہمارا ٹائم دات نہ کنا میں سرا پریشر ایشی آئے حالانکہ ایز اے فیملی ماشا ہوتا گا
गुड़ा 25 रुचा माचाट की टाइम देगा ना गुड़ा 25 तारीखा मागुस्ट मारवा प्रेस कलबे दे मावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कना उइशी वस्ताला की मजार भी न जतगत ओ मन मनी मास ओ फैमिली लगती बंडू माजो शोते माओदा मिंचो सर बुते पूरे प्रेस कलब पेसरा चेशन गिरा कुर्तगत वादे की मा रस्ते गुड़ा मैं हालांकि गप सिस्टम एच न बूते हमिंचु मा मासर जहला गुश्त की तो मैंने मा हमें दावती 5 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस अवानी गुड़ा मदद कायम उडारे कहता मारा शिक्षुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कोर्स ना कने मा गुश्त की वजह चे मारा हमें गुश्ते कि मा एच न जाना बस बुर्जा चोड़ रहता अमा गप की पीसर बूत मारवा दमे गुमा कि बुर्जा चोड़ रहता कि मा शुमारा नेलम पुड़ा मांगत हमें गपज मास सक्का बीवारत बीपी हाई बुत के जागे वास्ता परेशान दूमी मारा उड़ी दिसते पुड़ा मंचर की मास सक्का बीवार पुड़ा मंगू शुमा नेले मना काने मसले ने बस गिरफ्तार मकने वास्ता कि मनी मां से तबीयत चू हराबे अगर मां समय हालत है तो का पुलिस स्टेशन ये चीजें बेबर शुमा सक्का बीवार भी गुड़ाई शंगा पूछना दाश मारा बढ़ते शिदाशी पुलिस स्टेशन ओ बार बार मारा कुछ कहता कि कम वदार कने पेसरा कसरा हाल ना दातरिश मको जब इधर केशवर पुलिस स्टेशन अब पुलिस अमुद मौजूद है अच्छा पुलिस इशन लोटारन तक के प्रेस कॉन्फ्रेंस शुमर दारे के खातिर पद हमेशा शुमर जरूरत होता पुलिस स्टेशन है जी चुना है कि पुलिस पूरे आमी टाइम प्रेस क्लब गिरा पता के माशु तगते पुलिस हमेशा रास्ते और शुक्र तुम्हारा जबरदस्ती होती गाड़ियां तो पको बो मन एक वंडू गोन तमनी गुमा 2 माइनर बुत्तगा मनी मास बुत्ता फिरी दिगे रास्ते में 10 ग्वारी बुत्ता पुड़ा मारा वुमेन पुलिस स्टेशन है बुट्टेश उदा हमारा बुट्टेश गुड़ा मैं वकीला ना हूँ ये दौरान मतलब हालिश नदात के मक्को जाया या के सभी हमारा मिसिंग करते शे दौरान ना हमारा कस्ते कांटेक्ट या इश्तिश कस्ते गुमा ना के दास्ते देगे कस्ते सरपदत मको जाया शपे नीम आखिरी वकील तक सकबाज रंदा रिक्वेस्ट करता गुड़ा रंदा हालिश दाता कि मैं कर रहा भले माँ यालिश न दें कम वदार पे कने अस्ते ऐसे चोदा नहीं मारा बार बार हमें कुछ कहता ऐसे चोदा नहीं वादे के मारा वो दबुर्तिश कर माँ से तबीयत गेश खराब हो बीपी हाइयत बार बार उल्टी आएगा हालांकि माँ जिन जो रिक्वेस्ट पुरतगत के माँ से वैसे गोल ये चीजें बलोटाने भले मैं गप्पे छोड़ा पूछदार रखना बोलते हैं ताकि ऐसे जो आते हैं ऐसे जो मना लोटाने थे कुछ में सर FIR है शुमे जिंदे सर FIR हैं जियो मैं सर FIR को जाम मतलब वजह शुमा पुरता माँ प्रेस कल बदे में प्रेस कॉन्फ्रेंस आते हैं अभी 4-5 मर्दों में को जाम जवाब शुमे के रास्ते शुमे FIR पुरता FIR अच्छे द्रोही FIR गुत्ता शाम वादे की शपैनी मा आयु आते FIR गुणत माचारे ते FIR तो का अच्छी बेबुनियादी गप लिख के कि शास्ते रियासत के फनारा बाजी करता ये शास्ते में गप नजरता 144 नाफिज गुत्ता हालांकि मेगा चे सारी हमा जागा प्रेस कला बदी प्रोटेस्ट करता मर्दमा मेगा चे रंद मर्दमा प्रोटेस्ट करता ताहना 144 में वास्ता लग गया पर मां अंगत आमिश आयु और कुछ तक कम से कम शुमाई वडिन द्रुग मा बस्ते की मीडिया मौजूद बुता अगर देगे मीडिया न बुता मैं वती अस्ते वीडियो रिकॉर्ड बुत गए दौराना कि माँ एच नाराबाजी ची माँ प्रोटेस्ट नयत कगे माँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आत कगे गुड़ा माँ खोजा ची नारा जता पता इशी अच्छी बात गुड़ा शुमा रोज मर्ची तक आनी फोन करना गया कि धमकी दे तई सरा या कि कसी सरा जियो असला मैं मनी जिंदा हयाला के मनी ब्रा से बरक मस्तरी हमेशा के ब्रा सा मना सपोर्ट करता आनी मूल मुराद बुता मनी दारा कुड़ा पमिश कहाँ ब्रात भी हुआ करता वस्तगी रंदा हूँ हमें मसला बुता हन्नूनी रंदा हूँ हमें मसले कुड़ा ब्राता के वादे बरा मनी जिंदा डायरेक्टली कांटेक्ट ना करना मस्तरी ब्रात हरवा दायदा मतलब वड्डे रास्ता या के दे मर्दम हस्ता या के कस्से फोन करतगे या हमा मर्दम के पेसरी की रंदा दादे के से हवाला मतलब ब्रासे गो मा कांटेक्ट बुतगा दुरुस्ताना वादे की ब्रासे आल करता हमें गप जनक बुता कोति गुहारा रबु खामोश बुगु BYC चिस्तोइरा वार मबु मिसिंग पर्सन्स मसले सरा पोस्ट मका सोशल मीडिया खामोश बुगु गुड़ा ब्रासे हलते इशी अच्छे पुलिस अच्छे अवैध शुमा गुड़ा ह्यूमन राइट्स इदारान लिख के तगा कसी राबता करता है लेकिन नविश्ता करता लिखता रहा दाता ब्रा से बारिया जियो मास्ते UN मेल करता
ما إذا استي HRCP officer ما استي application data ما استي human rights أمين شو organization كي ما يواسوا كبوتا ما زان تجا ما مني سرا استي وتي أما message أما كله سر كورتا كيا مني براسه آجو يواستا وتي رول آدا بكنا وما استي high court petition هون جتا. جو کراچی تھا چونکہ بلوچستان ایک زمانہ یہ کہ بلوچستان تھا مردم کے گارو بیگوا بوتے گتا ایک بزور بورتے گتا تش آیا تھا کراچی پریس کربا کرتے پریس کانفرنس کرتے ایک ہوتا پروٹیسٹ ہوتی ریکارڈ کرتے احتجاجی ریکارڈ کرتے اور مرچاں کراچی تھا یہ رواج ہوں بعض کے کراچی تہا ہوں بعض مردم بارہ گئے نا کہ مطلب ملی رہا ہوں جب مردمش پڑتا لیاریاں ہوں مردمش پڑتا پر خاص کر آپ چوکی ہوں بعض نش بارہ گئے بلوچستان درا بلوچستان کراچی ہوں بعض اس بلوچستان بلے طیب راسا چی ابید دیگا مردم برگ بوتا کراچی چونا ایشی کہ مردمانی گار بیگوائی ای وحدت 25 گیشتر بوتا 25 یا کہ 26 مطلب گار بیگوائی تو کہو گیشی اتا خاص کر ماگنتا کہ ماری پورا لیاریا ملیرا زوتا مطلب لہتی ماہا پیسر ملیرا یک زال بولی و لہتی مردم برگ بیت کہ آوانی بابتا انگت ہے چھوڑی حال نیست لہتی مردم آوان چیل دے بوتا لہتی نبوتا شرافی آوادے کی مردم برگ بنتے بلے اسی کی ہمیں ریاست ظلم زورا کی ہمیں کریک ڈاؤن وجہ چی مردم دیمائے گا نہ ہنگیشتری کہ ہمیں شرافی مردم کے برگ بوتا گا اشانی فیملی مطلب نہ پریس کانفرنسی کرتا نہ پروٹیسٹی کرتا نہ چوشی چیز کرتا حالانکہ زال بولے کو آواریں اور کراچی تو کا زال بول ہوں برگ ہوا گیا کہ آہانی کیس شرے اوڑے دیمائے گا نہ یا کہ فیملی پریشر دے ہوا گیا کہ شما گپ مجنے وڑا آستے فیملی ہمیں تور سائیں وادے کی گپ جنا ہمیں وڑا مطلب ہما فیملی والا ایف آئی آر گا سیسے شپا آوانا ہوں ہما پولیس اسٹیشن یا جیل زندگی بازے خاص کر میں جن دہنو کہ ما پریس کانفرنس چرند مارچ پروٹیسٹ چیزیں کرتنا کنا حالانکہ کسی فیملی نامہ ہو کرتنا کنا یا ہمیں گوشت بیتے بی وائی سی نامہ کہ وہ دے ماگندگے عورت مارچ والے نے پروٹیسٹ بیتے ہو دا باقاعدہ آونی ڈیمانڈ تو کلک بھی کہ بی وائی سی مردم شما پروٹیسٹ ستے میں آیا عورت مارچ روچ بیتے گوشت بھی کہ بی وائی سی مردم میں آیا پڑا ایشی اچھے اما بلوچ خوف زدہ کنگ یا ترسینگ یا بلوچ سر اما ظلم جبر گیش کنگا ماگندر کے مردم ہمیں ترس وجہ چھے یا کراچی مردمانی دیما نیا آیا کتی مردمانی واسطہ پریس کانفرنس یا پروٹیسٹ چیز کنگا نہ کنگا مطلب مستری وجہ ہمیشی تو چونا فوزی گرستر جستے کنا تیجند وہ ایکٹیوسٹ چونا تو کراچی تہا بعضیں دیگا آرگنائزیشن کے ہستاں بلوچن چی عبید ہوں ہستاں وڑا آ دورائیں ظلم و جبر و ریاستی اچھی کے جبری بوگاں درستاں گندے گئے آئین چیں کوآپریشنی ہستے اسی کے اے وعدے تو کا اچ آرگنائزیشن بوتا آیا استیں جود کرتا کہ ما بلوچ ہے ما مسئلہ بزور ہیں دیما بیارنتے پڑا آئیے سرا ہوں ہمیں کریک ڈاؤن بوتا درستان چی مستری مثالی شن کہ عورت مارچ ہمیں دورانا پریس کانفرنس کرتا گت کہ بلوچ زالبول برگ ہوا گیا پڑا ماں آوانی وستا پریس کانفرنس کنی میں جند بی بی یا سمنی بی بی تے اما استے گشتگت کہ مراوان پریس کانفرنس واسطہ ای رو چاہوں باقاعدہ تی روڈ بند کرنے بودتا جاگہ بند کرنے بودتا کہ شما بلوچے اما زالبول واسطہ پرچہ توارچس کرنے گئے اشیاء چے رند ماگندگائیں کہ ہما آرگنائزیشن ہے یا کہ ہما ہرچ تنظیمی بھی کراچی تو ہرچ قوم پرستے بھی آہوں ہمیں ترسائیں کہ اگر مم بلوچے واسطہ آواز جس کو کڑا باندھا منی باری ہوں کہتے کڑا ہمیں واسطہ مطلب آوڑا کی کنے گی بوتا آوڑا کنگا نہا ہما مردم یا ہما آرگنائزیشن ہستا کہ آوڑا بلوچے توار گوگی بوتا یا ظلم جبر خلاف گپ جنگی بوتا آوڑا ہستے ای آرگنائزیشن پورت کنگا نہا آوڑا کنگا نہا تی ماسے گوڑا ماس وہ داگ برگا چی دوستان گیشتر ہماری دل سوچی ہو سکا بزدگ بھی گوڑا آئی کنڈیشن چون ہے انو اصلا ماں سے جندے مطلب منی ماں سارا دیکھے کس نیستے ہمیں چارے زاگاں چیلاوا تب ماں سارا کسان بوتا یہ پیس وفات بوتا نہ براسی استے نہ گوارے استے نہ ماسی استے نہ پسی استے تب ماں سے اس نیست ہمیں چارے زاگاں کیا یارو دا گفتا کہ منا زندگی تو کم آمنچو گا مک پریشانی دیستا من بس ہوتی زہگانی گا مک پریشانی مگندی بلے دادے دوگنی رندہ پرگا مطلب ماں سارا انچو پروشتا کہ آئیے اما درد دیں
منی جند لفظاں کو بیان کرتی نکا کہ ماس چونے دورانا مطلب آ سجی روچا بس دعائیں او سجی روچا مطلب زگرانا کپتا ہمیں ٹائم کے دار بارک بوتا ای ٹائم ہوں ماس ہمیں میں لوگ کچا زگرانا یستے ہیں مود زگران ہا بوتا کہ سجی روچا زگرانا روپی دوب کنتے دعا کنتے دا مرگ استا مطلب مرگانا نان دنتے گوشت کاری مرگانا دنتے یا پشیاں مطلب ہمیں چیزیں غور کنتے یا کانگیاں نہ گوشی کی ورد بدے تی دعایا گوشت دارا یا کہ مہنو علاقہ شتگا ہر چما زگران ہی بوتا مطلب برزیں کو ہے سر ایک زگران یستیں کہ گوشاں بندیاں نی واسطہ کسی مردوی بند بیتی ہما زگران ہاروان رما آکو ایسر لگت نکا مردم بلے ماسا مطلب مجبور بوتا کہ ہما کو ہے سر زگران ہما شتگا گوڑا ماسا حتا گو مطلب ماسے دردیں کہ آتی زہگے واسطہ ما مطلب لفظاں کو بیان کرتے نکنی بار منی جند کے رہچ پشت نکپی کہ ما سر چی بگوشی گستگی رند بوتا ما پروٹیسٹی کرتا ما پریس کانفرنسی کرتا کمو مطلب آئی دل بڑی بوتا کی چیزی بو گئے منی زہگے واسطہ گوڑا یہ رندہ بس میں کرا پشت کپتنی گپ ہمیشی اکی تو دعا پکن دومی مگندگے کے بلوچستان حالت ہمیں وڑا ما بار بار ہمیں کشن کی تہنا تو نہ ہے یہ درد استے برداشت کرنے گی پرچہ کہ بلوچستان تو کا ہما بگندہ کے گارو بیگوا یہ جیڑے ہیں مرچی جیڑے ہی نہیں ڈاکٹر مہرنگی مرچی مگندہ کے 2 سال سرجن کو گیا کو سنگتا بندے اڑائشی کے یک سیڑیا درد سکا باز اندومی سیڑائشی کی ماں سے جندے ہما بلوچ مزائمتی کے مطلب مردم سرا ظلم و جبر گیش بیتے گوڑا مردم گیش مضبوط بیتے گوڑا یہ حوالہ یک چیزی ہما گندہ کہ ہما مردم استنگیش یا منی ماں سے جندے ہمارا یہ درد سیاسی ہم پڑتا کہ مرچی استے ارچی چیزا وقت زانا گئے وقت سرپت بو گئے وقت گوش گئے کہ دا قانون نیستے ادا استے ملک تو کا اچ نیستے ما مطلب مفتا شما گوشتا کہ قانون دائرے تو کا بیتے یا قانون گپا جنے مطلب ماس بھی بس امید سرا نشتا کہ یک کے دعا کدی کار پہ کنا گوڑا کو جام روچا دادا جو بھی تھی یہ ملک سرا یا ریاست سرا یا قانون سرا یہ ہم امید جنتی آلاس بودتا جی منتوارا فوزی تھی بس میں نیکن واہ گوش مگونگو کہ جلدی دشے ظالمن دستر چی بچھٹی تو دیگا گپی گوشک لوٹے چیزیں بس منتوار تی ہوں باز وحدات مرا سکا باز منتوار شوئے سلامتی مشوات ہے